ku itariki 9 hari igitangaza Imana izagukorera ku itariki 9, ku itariki 9 z'ukwa 9 hari igitangaza uzakira Imana izagukorera ku buzima bwawe. Wowe wabuze akazi, wewe wadepoje byaranze, ku itariki 9 hari igitangaza Imana izagukorera, uzaza ushima Imana kubera yuko Imana irabikoze. Hanyuma wowe udepoza byaranze, ku itariki 9 hari igitangaza uzabona. Niba ubyizeye ukaba ubyizeye, sharing iyi video nk'abantu nk'ijana, ubasharinga abantu 100 bose ubasharinga abantu 100. Ujye muri comment wandike ijambo amen. Ni ijambo risobanura yuko ubyizeye yuko ku itariki 9 hari igitangaza uzabona. Niba utabyizeye ntacyo uzabona, ariko niba ubyizeye uzabona igitangaza gikomeye. Kanda ku gatima, ukande ku gasaraba, wowe uri mushyashya ukande ku gasaraba. Hari igitangaza uzabona ku itariki 9 z'ukwa 9. Ndabyatuye nk'umuhanuzi w'Imana, ndabyatuye nk'umukozi w'Imana yuko hari ikintu uzabona. Nari navuze ku itariki 27 hari abantu babonye igitangaza ku munsi w'ejo, banyandikiye baravati rwose hari igitangaza twabonye muri ya video. Rero ku itariki 9 hari igitangaza Imana izakora ku buzima bwawe. Mwari muri kumwe na Claude, Imana ibahe umugisha.